megalayapost.news. Kabegelya Weightlifting Association ni kasngi lapan ko buram ya kasamla lari tingka laurniang kathera nar na mayrang kabalawan ra na ambat buram ya kajela Meghalaya hadian bakalakhur ya katak marnong ha kalimpung kilo India Tribal Games arajara pun rio kabalalong ha Chhattisgarh kasamla lari tingka kalami khmat ya kajela ha kajingile kai weightlifting bat kalawan balai ha kekedan sanpulai kilogram hadian bakalayo bankur hadu sispa lai po arpon ha kani kajinge kun kalaha ban ya kun persya ya kinuile kai na Orissa bar Manipur bar kala bankur ke nam job ha kekedan kabalai na Meghalaya kidon hanu saungut kinuile kai kiblale shimanta hakati kelempung henrede tangga samla lari tingkai kabalala ban kurta kama kabalalong ru kata kama baningkong ya kejela hakani kejingile kai kajingyo takama jongka kalapan kemen shikade ya Meghalaya Weightlifting Association bat kumshi benta ban ajingero ya kini kesamla ka association hapo kajingilang presiden uba Donald Rembai kalapan long ya kajingilang penkuburom ha Indo Stadium nongpo kasamla lari tingkai kadairu kabalasya hikai hapo ka sports talent sportality hanong ba shilong leng ba kajingit lang bat ka Meghalaya Weightlifting Association bat ka jingjob jong gati ka samla kalanang kantiu shushu ya kanam jong kajela kamtam hakam yele kai ranar hagani ka jingelang penkuburom lawan bansaki lang da kiriu pokmat kentup UMLE kanong po ba Merrill Bones im ba Matthew Makdo MDC ba Flanagan Karwan lang Vice President ba Prang Kupar Sokmi Treasurer bat kiwei na kabanta ka yen ka sem ka jong i na kabanta ka shnong bathaw bat kamtam na kabanta ka jela bat nak takari baca benri bajungi ni slow sarong habang iyo bani kendo bat pi di nong isimenta di balapoi tani kecaka ya kaba pungka association ka weightlifting ka Meghalaya ipian gurom ni nongpo te masukan ang a big congratulations na kabanta jo pi baro di participants bat hantam ya inong job ni justru tenat berbor habadon begitu ya ka jibla le jumi recognition daneden giba acknowledge ya ke jingla ke jumpi mendaga sniru association ke pendon burong ya ki alor ke jing la ke jumpi banora ikan nam ke burong om tang ya lede andre ya ka jela di berok kowe patkum we meli jo manungpo maso sarong sibun ba iba Donald kubu presiden ubala lam lenti na sakmat dari dingkusan jom gitu khot ka association ba weightlifting kalalong popular mantah apo bejelang itu nomor kata halor kene gejing sedang gejung ki bania isutu gidon shibun gejing kamlong go besuk pen pentelun ya ka association ndrei tumsham laman khai di IT yang ada, but personally ngakip ubah Donald ubah IT mat but mensim belum dedicate rekam ya ke kebaila sedang di pendep aduh pada boy so thong dan jadi job na kerteng lari tingkai lamnya masang masa Eastern West Casual District Mairang nade inway naki athlete ibarat nar kabani kong nampat pau kajing songo bakraw play try kandat bom chim le ina la pen lai nga ban man hadu kan khlemat ka bamata ban raya kanam la du ban marai bronze medal ya ka jela jong ni barok kawai hakan ka jing khun jonga hakan ka khelo India Tribal Game kadika game ka bahe bha bat ngalala ban marai bronze medal harangkat ka jing lam jong play try kandat then kabani kong apan pau ya kajing sungu khamta me ya sarkar jela jongi bakalala ban kersan ini khamta me ya ka MWA jongi ya kamawat ya ka MWA jongi kebal yarap ini pada kadin pada kamat pada kadiang pada kaman kaji kersan rabak jong ka adu pagi lala banong kumni dan kumcuru khamtam ya kikuch bakilat seran ini bakilat kajing kubit jong coach jong kajing erap jong injuru hamtap ya i chief minister jong Sri Konrad ke sangma kajing ai kublai namta jong i ban ilayarap yang injuru hamtap kani kagim kaba lek kaing kalong kaba bisa ban batai nomor ba ban rakyaman kasing kamdai kabasuk golong gumne ke long ngi kum ki player long nga takala long senior ba nambar ba nga kabaning kong day mga bawan ra long kani ka Asmita Kilo India
bronze medal ngaru menhakan te iru ili lang te kidang long junior ba kamat junga kam tam ngali ngala dei we ni senior player ba ngala le kaina du men house nam ngam how not is game ngala kai lang badi presiden jongi Pak Donald te kadang mi kisngi ngaro lang simpang simentah ki platform gi baper te kalong gajing long maki bepli bu mentah kisah sya company kilo India ma tang balong ki share yang teng long kalong kumne ba ki sa lang batwi ki player kum ki atletik lani ki swimming te ki don kam ya ka bam subun ak pendunai ka wet bakin dang la ban mare dari maki pade ki practice hab energy don kam ba ka strength ka bahe ka energy don kam stamina don kam lut baro te nyata ka daw long bakin penbiang ba ka bam te long ba ka diet ki vitamins ki te kumju yang ngiru ki basa asyabar ki ka surkar ke di ban long ban pej kmat lang namar ba ngiru ki bun bagi player ki ba namar ba sa asyabar long sa company ndre long ngiru ni don kam ke ni ki jing yarap memang don kam matit kum ki supplement ki vitamins nang ka kum ki sport shoes lene ki knee cap ki barem man don kam seput ki join namar tang iwe mistake ilak ban yo injury kumanga hakne rong layo injury kene kti nga pan iyo coach natak daw nga lawan hagareng ka basaw mom lile kene kalong ka wala ngam subu no mday ban don kataka mensim nga chay ay mensim ini kena bar ko dinero gi ik bahaya nga mga senior player mahwe ne hapo miklaya jong ko weightlifting la de mga senior player de mday ban du mensim lada subu no lada yo medal rong inde du mensim ngi job ade ka med la jong yo chingko jingkia na ta kadaw nga kamtam ki kena samla balai pihak pet jangai balai pihak di drugs balai pihak di kiat balai pihak di duma one check sport don ka free training kumbo ang kaktin yung balai tit ka jingkang on supply to one kin tit pidon kam ka jingira pumentang nga pan jingira bi mele badon borom sini yung one haba pidon kam one haba pim ong dengan tip ka jingon kam na ta kadaw ka sarkar kam syam lamatla andre pidiban patay ka jing ka sarkar ka di ka way ka ba wait lam ka ba prat lenti lamba ka nengi lamda kamday na ka sarkar ngin push na siya mantapay nalu siting ka nga kamlut pisang alid la ka siya Raipur mentabay nga lang ngara samspa ka siyang muntuhi nado ka bam ka di nadong sidong ka balay bawan pagat mani kamtam ni sungu i balay tragan rad bay ay presiden jungi ba syampang wala ho kita imday ba puli kata rilong di ba export ha ila no ketika man teng iong mga padyo pisa kampan sithi yang padio jebab no mamdai bisik pan mentai ka sarkar siyo no haban da ai ka sithi haban ai ka jingka andre ila ai na ka pisa la jongru tak ada nga buka jing duai ba idon bok ba ngin ne be presiden jungi namar ba langba jungi men song ha por ba ngila kai lang ka notice iong ba pet nga tangan chong thaj no namar nga mentang sule kai tan mangai mi simi le kai bha wala kim yo ai mentar on ringa nga long bakloy ban yarap te nak kadaw nga kwa bakane ka weightlifting kan long ka ba kiim kan long ka ba long bigi bro kin tips pang ka weightlifting so ba kadai ka olympic long ka sarkar ka pai khmat bha nata kadaw te nga ai ka jing kublay baro kamtam ya ka sarkar po Raipur ka bala pendiang i ka bam ka di ka lek kawan te lale bha te ngam sngo ba nilai cawe gi jelang asngo mga hapdon hapo jelala jong hi namar boliu ki buram nata daw nga kamtam nga yaki kena hi to one se kai balai pia susang sini sa Taiwan le kai yo free training tang idon coach duljet ngan ta presiden gi jongi uber gi kena wan gidang yo free training menta kan sedon ka nasional arjar penyoru gi yo pangile kai nata ka bay bamro ka sarkar kala depmang bahkan ai ka bay bam yingi bangin yo bangan ngin cimenta bah MegalayaPost.news